Dostlar, ушул кызыл кочкор сатылат экен. Жакшылап назар салыңыздар. Куйрук баштарын, куйругуну караңыздар. Разрез бар. Эгерде бул кочкор жаккан болсо, булагыбыздын телефон номерин экран ылый жагына калтырып кетебиз. Тезинен байланышып, жеринен содалашып сатып алсаңыздар болот. Жашы кандай буну? 2 тиш. Жашы 2 тиш экен, берки 4 тишке өткөн кочкор. Кулагы 21. Кулагы 21 сантиметр чыгыптыр. Boyun büyüklüğü 90 öyle çıkıp kuladı? 95. 90'dan öyle çıkıp kuladı dostlar, bu 96-97 santimetre çıktı. Razrez var. Karangızlar, kuyruk çağın öte sonun ideal. İki odağı acağızın korasından başları da gelgen. Karangızlar, mordasını karangızlar. Kulağın uzunluğunu karangızlar. Басын қаншадайыз? Басын қара сатылып айткен, қызылды басын 150 сұрап атат екен. 2 тиш.